Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Ipat ba karilum kasi jantia menta ka kenti. Kim ibang syu ya kinong mikmat na ka parti ka bahe bar kabla rimtam ka kongres. Haga baki kertong ka kongres kim syam job watang kawe ka constituency ru na lor kane. Ipat ba kila kentat ru ya ki arkundai ngut ki sitting MDC tang saungut ki balawan phai biang kum ki MDC. The result nagi arkundai tylli ki constituency ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ha ka bamenta ka kenti ki pat ba kila Punjab ki khat nyungut ki MDC na ka Voice of the People Party VPP saungut na ka National People Party NPP sangut na ka United Democratic Party UDP iwe HSPDP but arngut ki MDC shimen. Kini ki kentup yu ba Titas Tharwal Khan na Sora uba Pius Marwin na Langren ka Congress Mary Kharpuri na Nongsken but Alvin Saukmi na Mausenram constituency. Nada kadaw yu ki kertong ki belayo ya gajingjab na kamta ka ki HADC ki kentum. Ya uba Sostenes Sotun na ka NPP ulayo khatlai hajar praspa arpu arvon but job dah nyaw hajar praspa lai pu arvon. Ya uba Victor Rani ubalayo san hajar Kandai spa kandai povot na nongpo constituency ka kongrona khemdet na ka NPP kala yo khatwe hajar lai spa ndru vote job da lai hajar ndru spa south vote ya uba Balajit Rani ubla yo nyo hajar ndru spa ndru pu arvon na mau hati constituency uba kenjo lang rangtong ka VPP khatwe hajar san spa kandai pu arbat job da shi hajar san plai vote ya uba job Linston ka NPP. Na umsning uba Banrikos Nongsteng ka VPP ubalayo shpo hajar sanspa lai povod but job sanspa nyo povod ya ka Magdalene Saukmi Maulong but ha umroy uba Isen A Henge ka VPP ulayo khandai hajar khandai spa lai nyo vot but job da ka ar hajar pra vot yo uba rangkan sai karbuki. Haso ringkam uba Bill Clinton wan kar ka VPP ulayo khatsau hajar sispa nyo po pravot bat job dah ndriu hajar nyo spa san po arvot ya uba Jonathan Suim ukertong shimen. Hamau kenro uba sei borlang warba ka VPP ubalayo khatsan hajar ar spa ndriu po weibot bat job dah nyo hajar kandai spa san po kandai vot ya ka kong Amanda Annette pakenten jungka NPP. Hanong krem uba kit bok lang sim ka VPP ubalayo shpo hajar saus pa kandai vote but job da ar hajar ar spa san po vote ya uba lambor malnyang halang kerdam lat kro uba skhem bor lang rinja ka VPP ulayo khatwe hajar ar spa nyo po kandai vote but job da shi hajar saus pa praf kandai vote ya uba ra bok lang tin song ke NPP. Hanong scan ka Congress Mary Kharpuri kalayo khat ar hajar saus pa arfndu vote but job da lai hajar lai spa khat lai vote ya uba man bhalang thaba ka VPP. Hashela uba bari ku person ram ka UDP ulayo ndriu hajar ar spa sau but job da san spa lai pu ar vote ya uba Ethan Kharpuri ka NPP. Amausun ram uba Alvin Saukmi ulayo khat lai hajar lai spa prapaway vote but job da san hajar lai san vote ya uba Ruzi Van Shangpliang ka VPP. Hasora uba Titas Tharwal Khan ulayo nyo hajar san spa khandai puwe but job da praspa ndru pulai vote ya uba John W Thaba ka VPP. Hamalim ka kong Ivan Dublin F Lingdo kablayo khat nyo hajar sau spa san puwe vote bala job da khatwe hajar ar spa arp san vote ya uba Finesta Kharkongor ka NPP ublayo ndru hajar ar spa arp ndru vote. Halaban Mauprem uba Ricky Shulai MDC Shimet ublayo san hajar ar spa khatnyo vote but job da shi hajar ar plai vote ya ukertong ka VPP uba Danny Langsti ublayo sau hajar shi spa khandai sau vote. Hanong thamai uba Winston Tony Lingdo ka VPP ulayo khandai hajar praspa ndru popra but job da lai hajar praspa lai puar ya uba Penyat Sings Im ka NPP. Halat umkra malki ka kong Deity H Majau ka VPP kalayo sau hajar khandai spa ndru paway but job da praspa khat khandai vote ya uba Manuel Batwar ka Congress ubalayo sau hajar shi spa sau pu arvon. Hamau khar pinthor umkra uba strong pillar kharjana MDC ka VPP ulayo ndriu hajar khandai spa prapu ar but job da ar hajar san spa sau po vote ya uba pinshngan NCM ka Congress ublayo sau hajar sau spa sau pu arvon. Hajayau uba Denzel Reynard
Chen ka VPP ulayo san hajar saus pa an ruplai but job da shi hajar khandai spa san vote yo ba Augusta Jerwa ka UDP ublayo lai hajar san spa san popra vote. Hamaulai uba Edison Khar Umnut ka VPP ulayo ar hajar Video. Certificates of election. Postal ballot for 12 Mausagram District Council constituency. I, Shri Shanmurlam Wajri, returning officer of 12 Mausagram District Council constituency, hereby declare Shri Alvin Kriem Southway as the return candidate for 12 Mausagram District Council constituency. We have been duly elected from the said constituency to be a member of the KHAD Council and that token thereof I have granted to the this certificate of election.